Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Tim Bodoran Official. Ya. Ayo ngomong. Halo sahabat teman-teman, jangan lupa dukung kami di channel Bodoran Official. Jangan lupa Subscribe, jangan lupa like, jangan lupa bagikan. Jangan lupa juga support kami terus dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga keluarga, kerabat kita yang dari mana-mana, keluarga kita yang dari luar. Jangan lupa support dan subscribe-nya. Keluang lah. Bener kebenaran aja ya musim hujan. Nah kebenaran ya ini musim hujan ya. Tangkil lain iya tumben amat ya serepik ya. Biasa namanya rame di dia ya serepik ya kemeran aja nya. Lah kita mending keluang jangan tangkil lumayan ya sugan loba ya. Ya tumben amat ya serepik ya. Ya kampung-kampung mati ta ya serepik ya. Tumben ya biasa udah rame ya. Mana ya lah. Kleho lah. Yang tangkil lah. Juga anu roboh tangkalan. Itulah. Kebenaran ya. Nah tuh. Jomblo-jomblo sabun itu kepada naon itu. Tumben amat itu. Bener hari perkumpulan jomblo-jomblo sabun mah bener pada nelongkrong be pegawaian dulu ge bating toreko gledek doang ditiangkeun ku aing diledekan ku aing dileukeun ya ku aing ting bating jomblo-jomblo sabun awas ku aing pantesan sererepi hari kitu pada kumpulan di dia para jomblo-jomblo sabun ya ku ya. Woi, atuh batur pada ke dia itu. Ya, Sembarangan ngomong naon dia ku ya asal bae jomblo sabun sekio aing tu jomblona. Buktina dia kumpulan di dia. Oji 2 kilo 4 di lagi. Lamun dalan jomblo sabun mah atuh jangan sebuah kabogoh. Meureun ge kitu. Jomblo sabun dia ku ya abeh ge nu jelas. Kuya dia ngomong naon tadi dia asal bae dia. Oh, dia ngedel meureun. Daripada dong kieu mah perkumpulan bener na cek aing mah dia. Nah ini kieu tuh perkumpulan jomblo sabris ketenggar banget duit tuh kieu ya. Tuh duit. Sembarangan dia mentang-mentang aing kumpul sangka aing jomblo burung. Itulah angke keputing malam minggu engke bae aing jalan jeung ayang aing keputing. Deulekeun dia awas ku aing keputing da. Dibalas ku aing gogrogeun ayang aing. Ayang gimana mbak? Jomblo baik. Malam minggu, malam nulian ada jomblo baik. Model-model nukia mah perkumpulan jebat-jebat boga duit boro-boro ayang. Wah. Wanita raya, kribo ya, ayang nage loba, ya duit nage loba. Kalau tangkil ya. Lah, dia ngomong baik. Geus mending ka ditu tuh. Ngalah naon tadi geus ngomong dikitu lah. Jadi dia pusing aing neuleun aja. Geus itu. Bari naga aing tah yang kebel-kebel dede aing besi ketularan jadi jomblo aing tayang aing mah yo aing geus loba duit mendingan ka ditu aing mah teu jelas lah. Oh geus bari aing mending ka ditu lah deuk naon bae di dieu bari aing jelas geus itu geus ting bating aing atuh bari naga mending ngeletangkil aing daripada perkumpulan kitu-kitu naonan teman teu jelas teh mah mendingan ngeletangkil aing ka ditu lah. Daripada mobilan ke tuh mending dengan milik aing mah dengan tangkil uga bapak kolot aing loba tangkil lagi. eta si Kribo datang puguh-puguh mararah bae. Jelas eta jelema. Pokoknya setanya emang seta buka ke Bogor. Nyaho di doang lagi jomblo main lagi Oh, bae. serua ngomong doang gede. Nya sayut rombeng si eta mah. Mana berbicara ngetekin seta. Tahan be. Ngepeng. Lah beneran ya musim hujan ya. Sugan pada meluruk tangkil abah kolot di dia. Loba sedang pen. Lumayan. Tapi tumben jadi leuweung pada serepik kieu kemeran biasana pada ngalan tangkil mah. Nah, tapi isin teh kidinya aya nu bisa mandi doang.
Tapi daripada ka dito lah main mending di dia lah. Kalau tangkil lah ya. Tapi iya dong lumayan mah yo. Lah. Pada ya mending jangan tangkil. Jadi duit orang. Tapi luhur amatnya. Aduh, kis lah. Suan selamat nek. Bismillahirrahmanirrahim. Si kuya itu kenaon di situ itunya. Mancing. Punya tempat mandi dipakai mancing. Waduh. Si kuya kenaon di situ mancing bae pembedasa aing. Pegawaian deui teh selain mancing. Kebenaran aing can ngagawean jelema poe ieu mah ku aing. Digawean ku aing kuya dia. Leukeun ku aing. Sok mancing menang kayu deui. Kieu teuin hirup teh. Kunaon, Mang? Tolong aing nyeri kepleset dia di dieu. Lontong. Tolong. Mau lontong. Wih. Tolong aing. Tolong. Hakan tuh dia ku aing dia. Dia ugawan mancing bae. Dia